Hadin ke rung jong wei ubrio ubadon yau knyang COVID-19 bandrung South West Kassil District nakaliang kahan jong South West Kassil District hapo kejialam jong Presiden kahan uba tuai ding thong ni kila kentu ya ka Deputy Commissioner jong South West Kassil District bon ujo dak ejhar persya yau ni ubrio ubalapen kenyi ki kendon jong sorkar kahan kala dawaru ban pha siu bai luksan nakabenta ki brio ki bala syaset slung haki yang kisam namar kiladu ya katri kakta bat kabelas ngi ha kabai day bat ke checkpoint kabadon hasnong Mawthong na kaliang keseng kala Dawa na ki board district bakin Pyntreikam biang ya ka namario lesi kindon ki brio ki barung hapo ka district na katu ka surok klem da yo bantes ni ajing pentep haki board snong ni board district lada ki wan na ki wepat ki jaka haba kran hadien bakilami na ka office jong ka deputy commissioner u president lai thu bahalor kini ki jing Dawa kahan na kaliang ka deputy commissioner kala kular bakan le ya ka badun kam kaliang jongi keseng Hanm South West Kassil District hadin mengli iya ke jinglong jingman hane po South West Kassil District hadin ke jingwan jong tu wei bro na po East Kassil District ubalayo COVID-19 ni iba kane ke jingwan ke u kala penseir kala penshifting si kre ai pajba jong ke district ke jingi bat nalor bala yo jente ba udwane ke pos COVID-19 positif la pak set slung lot ya ki pajba ke bagi high risk primary ke tak bat u kan thop ik batrai ke sarkar ani ke ba syong dukan kamtam ki basu bela kendoi jakpo tang ban bam menit per step kila haban syong ying kila dok ke belah kasmi tim tak nek pon ngiwan bu nek jing thok ban Dawa na district administration nambah DC ban ai dak FIR ya utu ubreu kenang ba kan nam jasu bakun pine nang ne sakmat kawek par jing Dawa ngi Dawa na madam DC ban seu balut kesan ya kitu ki bapli ke belasong quarantine haying laduk ke belah kasngi laduk ke tega tak untang lawan bandawam tanah isi ban seu balut kesan halor toro kawai pat ngi i bamensua korban sang lockdown ladon kawai ke COVID-19 checkpoint to sno Mawthong te henrai menta la katokat ne ki sngi por ngi i bala pansange no te menta ngi wan ban kerpat ya board district ban Pyntreikam biang yak to ka checkpoint to sno Mawthong saisin namar yo le se kindon ki bro ki bom ki bakwa ban wan rung po South West Kassil District jengi ki bom kwa ban wan nang checkpoint badon ha jaran ba to ko wei ban ha ti ban sno ston te ngi kwa ban Pyntreikam biang yak to namar yo le se kindon ki bro ki ban wan nang to na Mawthong ro kwa ban wan sang nesa South West jengi ki bom wa ban ki badai ki ban kanya ka ai bang wa ban rong hak checkpoint te kata kalong ka benta ka ba hakmat bangi kum kesang ngiwan ban kendo madam nisi hakane ka ti unta ka khat saw tarik nai pra ada ka ngi Dawa ngiwan bu dak jeng thok hai madam nisi ba i madam nisi in sarifar jaga government ban si ki bor kam halor ban le ek ne benta ban ai baluksan kumbang i ba ki weru ki balale ki tu ki balale jeng thok ha Greenwood Resort kana para ya keturu ka baluksan Dawa nak titraying hoj hangning i baya mentah kala le test ketika CRPCT test yo negatif henrei ki bapli ki bre ki badok ki batoy hane South West Kassil jengi tang bela mentah bam sibit dan met tena ai kan kini yo ngi Dawa na imaram DC ba in rifar ya kane syaki bor bahalor ban le ya kane ban Dawa yo nu ubreo bon sewul ksandro dalam ta ini kuasa syak set selung pingsan